Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashkuruhu alladhi wa'ada al-mazida liman syakar. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran li rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah khairul bashar. Wa ala alihi wa ashabihi ad-durar. Amma ba'd. Ibadallah. Ittaqullaha fima amar. Wattaqu fima naha anhu wa jazar. Wa'lamu anna ad-dunya darul mamar. Wa anna al-akhirata darul maqar. Wa akhriyu hubbad dunya min qulubikum fa innahu idza istawla asar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Waj'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban panukbal salam tujuh kaam kemun. Mula-mula tukbal tibidahu pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak kita bi masih-masih wekne inurungan umul bisan syariki diki. Serta tewasal wek tebi sikinabayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambaniin delu pahap tebi niatten bi. Amban aku ne memisahin lamun ne sampai kam kemon mapakalihin. Pege hinangin bisan pesaing gihadjenen banggay ikhlas bintung iene hinang ibadat miyaan tuju pardusehan atau akan iene miyaan tuju sahja-hajja dusya si Allah ta'ala. Indananun bi delu pinasuleyab narka jahannamin tekkas elaw dembuli si aa magbabasa Quran calung kohap sa basare supaya si hajja kasanglitan we siye tao masa Quran aa megjijihad sa pegjaran den dok si hajja kasanglitan we siye miyan bahani atau akan katatalewan ketelunen aa magtatabang magnanafaka magsasadakka sumagwa pagsadakkahanen dukhat jay kasanglitan we miyaan iye dayahan atawakan we iye miyaan sayo. Amban iyan may pong tinai kalasahan tasyubahat we iye ne magsyarah sahihu muslimin Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini dalil we ibadatin bisan pesaing gihadjenen bintung tujuh kalaatan bastaga lai ikhlasin tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nga nisisita ikhlasin. Subay petoket tebi amban aku na memisali lamu sampai ka amme kemon na pakalihin. Karwenen
hangkan subay ikhlas pegge oras elaw kiamat ga na niya ase no miyaan nabangan kao tala ni metettoenon tala ni pong tinainon tala ni andanon tahala ni kaanakan nun kenya ni ngayuragin hawabaran ni tek kaselaw ien iya sa aming mangambanan kauhin iyan hinang numetura tak walak dunyahe ibadat numetura tak walak dunyahe anjari may umat Islam miyaan sina mga tauhin ada kala iye mengeligtas kauhin iye miyaan makatabang kauhin iye ne pakalenu iye ne miyaan ko itu nalay lamban iyan ko ne pinainlay insyaallah ta'ala pakalete biinin pag anlibi iyan bang mag-anlihin pemelibi lord iyan bang memelilorin karena pakal iyan PS sin aga mainin gay inin ilepas wala yadhlimu rabbuka ahada gay nganyaya Allah ta'alahin bisan dembuwa amban kitebi masih pengurung na tujuh kitebi kahapan tenbi in ahsantum li anfusikum bang niya kahapan bi ahsantum li anfusikum erohep inurungan bi kahapan legin hawabaran bi wa in asatum falaha sa bang niya isab kalaatan bi lemikian ero isab inurungan bi kalaatan gin hawabaran bili so sambatan kepong tinehan teme tausugin ammal hibaran muira pabaran may pong tina ikalasahan kue itu sarun tapik tebi inin daran ne tebi syara tebi sumagua kue live yene ula miyaan kue istelduman formal ko me kue itu nelay duk be sajamban iene maklumat ku takale ku kumaman tagna peinte gak lebe research atau akan gak lebe miyaan pinayaman iene si mudzakkira atau akan si may outline peinte sa ini so kue itu mashab bang balikan tebi duk bangkag sikitebi duk pasti sikitebi bang ine tinenggehan me keulamaan ten bi kue tuin inen bang way dahu gai mian magjamaah masjid bang way rahu pinara pegjumaatin pegge nyabut kue itu masih peek ka magtilew hap me inbox bangway sa ili pinara pagjamaahin bangway sa ili gay magsambayang jumaat bangway gay manjari daw may magtipon-tipon pente may magseminarin nyabut baha umiyaan magbaha uro masiru niya mag inbox bangway sa ili so maananen gape tehetite duk baya kita ke pestian manamalan bang ini peninggihan me keulamaanin way miyaan sa inin iene kahalanin menjadi me umat Islam kowe itu insyaallah puas amban iene miyaan maudhu' tebin inin bang pan isab ke pestian ne kita bi manamalan ga niya miyaan magbalik-balik nilew atau akan gak niya ulali bangway sa ili iene miyaan tenggeme keulamaan tenbi si tenged perkalain ini menjadi miyaan umbul dembua penenggehan me keulamaan tenbi si tenged perkalain inin pakalete bi inin pahape yene kaidah dielem qawaidul fiqhiyah amban yene meg ittifaq me ke ulamaanin tehinang dalil kaidah inin pegge te bilang ie amban me qawaidul kubra iene qawaid hajj manamalan amban me qawaidul kubra iene qawaid megderem buak ke ulamaanin manjari hinang hujjah manjari hinang dalil yene kaidah al-masyaqqatu tajlubut taysir iene pe inne kehunitanin iene pe inne kesigpitanin tajlibut taysir ngonot pe inne sin kemurahan
Iyan kesigpitanin ngonot sin kemurahan. Esebun bi iyan miyaan maana na ininen. Maananen bang niya parkala petek kasi manusia kesigpitan. Atawakan petek kasi manusia hangkan lainen musiba janan mekedilikaw sin ginhawaran ni. Makadilikaw sin alata ni. Makadilikaw sin iyan ird ni. Iyan may ahli pamilya ni. Anak anda ni. Gay iye lumigtas amban parkala miyaan suway iye mekehinang amban me mubarriratu syar'iyah amban me iye ne panaggahan sin cara sin agama Islam asal-asal nen nanan si inin penkaidahin tajlibut taysir tantunen inurungan iye we agama Islamin kemurahan iyen si kesigpit mepetek kasi iye miyaan sumakuha masiruinin bangkag te patanam bang ine may asbabut takhfifin, ashabut taysirin, bang ine sa babanway petek ka pemurahanin, atau akan way miyaan petek ka ine keluhayahanin, bang way petek ka bisan kenianan hinaram sa mata-mata, na waktu na jinari, bangkag te inin insyaallah, si kaam, si kitebi, ine kuhap-kuhap inin. May umat Islam, masyakahin, iyan kesigpitanin belidue. Isa nin masyakkatun azima. Masyakkatun azima. Pakalehon binin. Umbul dembua, sebun binin. Masyakkatun azima. Iyan kesigpitan haji manamalan. Pakalik kita bi pahap, mian dak kita birahum story, bang na dapat bisan desekan dapele pahun bi iene mian sinarate bin inen inexplain te bin inen dukke te bi kepestian manamalan pegge kailangan inin si paham iene mian diki-diki dumanin kome targhib atau akan kome tarhib sumaguwa pagbisyarahan tenan si inin hukuman kailangan inin si paham yene miyaan concentrate sabang kita may story dahu atau akan miyaan seke tobok si komen sa ili natantunin adakala geta paham te manamalan pegge inin hunit iyan subject inin may pong tinay kalasan sa sulayan ko in-explain duk tahati te bibang ine penenggihan kaulamaanin bang way si iyan miyaan ndengge atau akan mag-ifta iyan si tenged barkalain ini. Kehunitanin si agama indanan biinin umudembo masyakkatun azima. Iyan kehunitan haji. Iyan kehunitan paatag mekedilikaw barannu. Sebesebun biinin mekedilikaw barannu. Kemeruenen mekedilikaw sin alata ketelunen mekedilikaw sin ahli pamilyan. Inin kesigpitan haji. Masyakahin balikan ko si agama. Yene paasek kemurahanin. Si agama bangket petek ka kesigpitanin. Umbul dembua masyakkatun azima. Yene kesigpitan haji manamalin. Yene kesigpitan mekedilikaw barannu, mekedilikaw alatanu, duk mekedilikaw ahli pamilyanu anak andan. Ine upamahan yene mekedilikaw sin baranin, upama bang hinangnu dan buat parkala miaan petud me timbo nun, atau akan cambing me tingin nun, atau akan tehinang miaan me putuk tangan nun, atau akan tehinang me longkap kuit kok nun. So miyaan kehunitan paatag sigin hawabaran nun. Kahunitan haji miyaan paatag sigin hawabaran nun. Kerwenen paatag si alata nun. Yene janan me kelepas alata nun. Janan me kelepas iyene me an gastun sa lungkohap.
janan mekelepasin peg usahano. Tehinangga niya takakan no painte sa lungkuhap bang tehinang no parka mian lepas iyan alata no mian. Iyan lamud yene masakka kehunitan paasek lu kemurahanin. Ketelunin yene paasek kemurahanin si masyakkatul azimah yene si kehunitan haji si syarat ti agama Islam bang makapagkaat ahli pamilyano makamatay andano makamatay anakno mekedilikaw andano mekedilikaw anakno nansi inin 100% paasek kemurahanin dilem yene masyakkatul azimah dilem kesigpitan haji yene si agama Islam. Kemerwenen masyakkatun yasira yene kesigpitan lampung atau akan kesigpitan diki-diki ero. Yene ko me kesigpitan pedi ko atau akan kesigpitan me koles hadja ahat miaan barannun atau akan kesigpitan miaan me bakat kyo bakat diki-diki si me timbo nu atau akan kesigpitan iene miaan me keimpenan iyan kesigpitan iyan masih sumagua inalenan we rewang si agamate masyakkatun yasira yene kesigpitan diki-diki. So nansi inin gay paasek kemurahanin yene si sinubahat temian upama me keimpenan kyo masih kan kesigpitan sumagwa kesigpitan miaan duman kok kesigpitan sinubahat te dahulu lejanan me kepetud me kepesek me matano. So game niya an manjari sinabab peno pegi keimpenan keo niya ne mubarrirat no atawakan manjari ne keo yene ngehinang mangga iene tinaggawe syara agama Islami. Apa atawa sababan me koles keo hajja ko bakas te subahat ten bi peinu pegi tiak ku kesigpitan sababan yene me ke koles timbo no men atawakan bakat diki-diki numian pegi lamud amban saki peinu manjari ne bukaan ku puasekun pegi asakihin manjari bukaan ne puasenen napain no yene me keimpenan inin atau akan me belad inin betadde lamud amban saki so manjari bukaan ku puasekun me umat Islam ga miaan lamud paasekan kemurahan si Islam pegge inalenan masyakkatun yasira yene kesigpitan diki-diki ga ni ale connection ne iene ruk miaan pemuka no si me puasen uli. Na inin subay inesebten bi. Belikan ko, beli due kesigpitan paasekan kemurahan si Islamin. Iene masyakkatun azimah. Ga niya pagsaksak. Ga niya pegduwe-ruwe. Bang janan meke lepas. Amban me baran no, meke putuk gulami no, meke putuk, meke sambing tingin no, meke sempong ung no. Maka bakat baran no, bakat hadje. Labi bang meke tuhut nyawa no, paasek kemurahanin. Lusi parkalaian me pong tinay kalasahan. Pasti. Insyaallah pasti ili. Sumagua yene kemurahan pinaasik di dalam agama tapi agama Islam. Sube isebnu kemurahanin yene masyakka inalenan duisa niya bahagian ni sidengkepak perue niya kehunit asal gay peleppa amban ibadat no iyan. Gay tapasape no kahunitin amban iyan ibadat iyan. Kome upamanin. Pag ayil no me subu-subu. Dukbohe haggut. Lagi bang me winter. Bang lu si lahat gay ta sulay inin pege gana tan winter te. Sumagawa to si me Saudi. Tu si me miaan pente si me lahat siya mag-ayil si me lahatin. So, bang kyo mag-ayil subu-subu tantunin kehunitan kyo iyan. Atawakan masih paasik si kau iyan miaan kesigpitin sababan iyan kahagut bohele. So, iyan kesigpitan kahagut bohele duk pag-ayil nuli geman manjari ta pagsapi. Ga niya choice no banhunit subay hilang no iyan pag-aylin. Upama may paghaji.
paghaji yene kumiamban pagtulakno magjaga kayo miaan bang sumian flight nun supaya kagi tamban dia ta eroplano pagtunay isab si miaan Makkah teka kayo magtawap megsigpit manamalan maglaray hawa iyan ka magtawapin bang may bulan haji lemikian si pagsaihan bang crowded iyan mian tampatin tantunen megsessel iyan dukhunit manama iyan pagsaihan bang tekad lemikian si Arafah iyan panas ellew lagi bang manggana tenten asal kesigpitan iyan manamalan bang taawot ni nenggeli si Arafah lemikian meglengan amban Arafah hap Muzdalifah bang kenianin pesedep ni mata elewin hunit iyan manamalan 6 kilometro ilenganin lemikian amban Muzdalifah 7 jamarat hunit iyan manamalan 6 kilometro iyan miaan ilenganin megtibag kyo kesigpitan ko maglaray le si pagtibagan inin kehunit sumagua gita pasape uwe no amban yene di ibadat le so 7 week inin gay paasik nan si inin kemurahanin. Upama ko may pag-atubang, ko may pagjihad silan Allah Ta'ala. So hunit yan, miyaan, pag-atubang iyan narukun taranun, kalis pagbisyarahanin. Yene, bang ne kayo si pairing lain, upama sa ili, asal duman yan, parkala mura, parkala hunit yan. Nan si inin, gay paasik kemurahanin. Yene si kemon ibadat asal-asal nen sugpat ne iye ne kehunitin. Pasti ili. Insyaallah ta'ala pasti. Yene ibadat asal-asal ne kambal ne kehunitin gay paasik luu kemurahanin me pong tinaik kalasahan. Inin yene suwi ine sebten bi. Si me parkalain inen. Kemerwenen kemurahan si tengad pag-ibadat masyakkatun tanfakku anil ibadati ghaliban. Yene pe inne kehunit, yene kesigpit manjari pasape no atawakan kemehumuhan tanfakku an ibadati ghaliban kekah natawakan kemehumuhan magsape duk asal iyene di ibadat lay. Kome sambahayang dukkasaki. Niya waktu ne ahin, game kege is nambahayang nengge sababan iye ne kasaki nilay. So, inalaod iyewe syarain, pegge keniaan nen saki, bisan inambahayang ningko, bisan rukun manambahayang menenggehin. So, inin amban me example ni, ubus, yene bahagian si kedue inen, me pong tina ikalasahan, yene sinubahat tetelu tibuukan mian, yene masyakkatun azimah, masyakka hajje, duk masyakka sarang-sarang gay para si kemurahanin nan sinin, miaan subay, yene inindanan tenbi. Dalil, we kaida inin teguna, duk tehinang tebi dalil, yene miaan bisyara Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Gay Allah Ta'ala hin mabaya mehunit pain na sikaam. Pen Allah Ta'ala hin. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Benal Allah Ta'ala hin kabayaan ni sikaamin kemurahan. Duk gay mabaya mehunitan kaam. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala hin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gay mettad Allah Ta'ala dem buwa ibadat banggay iye tege es amig ibadat le. So, inin amban me dalil me pong tinai kalasahan. Duk sakian penan si inin. Oy benal yene kemurahanin toket tuu si agama tebi inin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yassiru wala tuassiru wabashiru wala tunaffiru. Pemurahanon biahin dukda kam mehunit. Duk makeg kam, da kam malahag, iyan mian me manusia iyan. So, inin, dalil, bennal, pasandigan, sin kaida, al-masyakkatu tajlibut taysir,
iene kehunitanin ngunot iene miaan sin kemurahan. Amban me dalil syubhat kume pong tinai kalasahan dalil haji. Iene si kaidah inin. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam niya me jama'a pinevo o uwene naubos niya pagtaabot ni siya pinevo uwene me jama'a miyan amban me sahabat ni na ihep niya dembua amban me pinevoon ni miyaan angel sampai kobak koknin pegsakay sa ili peinte miyaan kobak kokne miyaan jaman iye ni amban me sahabat li pagsakay tumuli ihep na ginip so peinte na ginip miyaan dende na ginip jima' tabi sa miyan yene megdembua duk dende tasasat ewe syaitan ihtalam pasa'ala ashabahu hal yajiduna lahu rukhsah na tinila we ne me sawenen pegge neginep iya sa ili banggay ke iya manjari magtayammum pegge pente neginep iya pagsakay iya siyang nambahayang gay iya makasambahayang samantaraan gay ngape at awakan gay makapandi amban iyene miyaan teginip ne miyaan supaya dangkat iyene hadas ne miyaan so pein me sahabat iyene sewe ne miyaan faqalu la najidu laka rukhsatan si pamayam kami penne gay kew inalaw do syara'in magtayammum ga niya penne gay ga kew pinemurahan iyene si parkala mapatag si kawiyan. Fagtasal, puwaanay sa ili, mandi. Pagsakay mandi may pong tinai kalasahan, sinabab ang ban pamandi niya ang ganta pangangkat na yan hadas nilay, mata. Ihep may kabuo iye nemiyaan. Bakat nemiyaan sinabab ang ban pamandi nilay. Subhanallah. Falamma raja'u, si waktu siya balik tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, tesubahat were iyene parkala miyaan. Tesubahat were iyene parkala miyaan. Naihip Rasul sallallahu alaihi wasallam misyara painne, faqala, qataluhu. Pinapatay penne we de iyene siya we de miyaan. Ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayy as-su'al. Qataluhu qatalahumullah. Pinapatay we repenne siya we de miyaan. Papatay Allah Ta'ala hinsi. Dua ayen si meg-ifta miyaan. Yen ngifta. Ga lebay miyaan pikir. Ga lebay nilew si mas metaw ang bansihin. Penne. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Way bisipin ga nilew dahu bangga ketawhan de hukumanin. Fa innama shifa'ul 'ayyis su'al. Bennal pe inne iyene tambal kaawamin subay nilew si aming gay mga tauhin. So, ini me pong kalasahan. Tamanan hajja dalil, we bennal bang niya, sika upetek ka, kesigbitan. Ban kaniya annen parkala, yene ko pamandile. Wajib, parkala wajib. Mandi, yene nga dangkat sin hadatlay, duk iya makasambahayang, tantunin teed, bang tinuhot yene maana sin hadis le. Suway iegay mandi. Ban kani anon wajib. Paganti iya magtayammum. Pinaasek iya na ruksahin. Pinaasek kemurahanin lai. Magtayammum hadjaduk gay magtatamba. Iya ne bakat mapatag si iya le. Duk gay janan makimete iya. So, situation inin. Iya ne mapatag si hadis te subahat. Iya ne tabasate bimiyaan. Niya peg asekan ne yene rupar kala
iyan ko ituin inen may pong tinay kalasahan. Napayaman bi. Parkala wajib mamandi aman hadasin sumagwa niya waktu ne jinari ginanti anye ne rukruksa tayammum lay sinabab pangaan atawakan pangahali iene ginhawabaran lay supaya gay mekemulai. Gay pekeinin bastanti. Tainang tabi dalil. Yene si zaman kue ituin inen. Yene si COVID-19. Gay ketawahan no bang sine metewain sabab kemura pegleggay inen. Budembuamban yene kusne mura pasaplag bang megtipon aahin. Gay keinin tainang tabi dalil si zaman ko itu inin me pong tinai kalasahan. Ambat daho gay magjamaa me mian pong tinaitin behap masjid atawakan ambat daho gay pinaniya iyan na jumaatin pagtipupukin. So inin amban me teddo tebi iyan si pangadyan inin al-masyaqqatu tajlubut taysir iyan kehunitin ngurong sin kamurahan. Napayaman bi. Continue te iyan na lecture ten si pasyalan kaida inin. SBS 7b. Asbabut takhfif ang bansabab me pinetek kakemurahanin si iyan na hukuman sin cara sin Islam. SBS 7b nin bang na dapat sulatun bi indah nanun bi. Dukite gaywal miaan ulali bang ine penenggahan me kaulamaanin bang ine penenggahan me muftihin inin sinupahat tebin inin. Asbabut takhfif yene mian amban me sababan petek ka kemurahanin pinetek ka kemurahanin we Islam bang paatag yene me parkala inin. Number one as-safar iene pegtulak-tulak. Bang umatag si ka o pegtulak-tulakin, automatic iyan paasek kemurahanin. Paasek iene mian keluhayahanin. So, hangkan ne pinallahu ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bang keniyaan bin tulak. Bangkenian bin situlakan. Bukenian bin muase. Ban perukun puasehin. Menjari kemuka. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Beranun bisa iene puase binukaan bilay. Ayamin ukhar. Iene si illaw syaddi puklas amban Ramadan lay. Inin. Amban me paasekan sin kemurahan. Number one, as-safar. Iyan pagtulak-tulak. So, hangkan nebang keutulak, sambahayang 4 rakaatin, paasek kemurahanin, manjari hinang no 2 rakaat. Hangkan nebang keniaanen megtulak-tulak, bisan keniaanen asal-asal nen sambahayangin. Gay manjari sambahayangan no, bang duman si waktu ne, pagtaabot kew situlakan. Manjari sambahayangan no waktu luhulin. Si waktu asar, manjari sambahayangan no waktu asarin. Si waktu luhul, pinagsumbaya, manjari sambahayangan no waktu magribin. Si waktu isa, manjari sambahayangan no waktu isahin. Si waktu magrib, pinagsumbaya. Pinain way jinari bu asal-asal nen kay jinari. Gai, paasek kemurahanin si parkalain inen. Number one, as-safar. Bangke niya annun, megtulak-tulak. Pasti manamalan. Pasik kemurahanin. Number one, as-safar. Yan magtulak-tulak. Yan. Inin may pong tinai kalasahan, subahat kuwadja, duman pag-abbo, sumagawa, duk kita miyaan, kitawahan tibi bang inisan diganten bi, subject, kawaidul fiqhiyah, miyaan, teeddo kami inin si magkulang maglabi, yan code, Islamic code pende, fiqhi sin code, miyaan code sin fiqhi, si syara tebi,
paasik mian subject si kuliah to syariah, si Islamic law, required inin suwi ineddo iene we mesye mangadyan syariahin. Subject inin 2 tahun ineddo iene we mesye ngadji si kuliah to syariah. Alhamdulillah, dembuan ban me teguru kami iene si subject inin, iene presiden sin Majma'ul Fiqh Islami, iene bang me ni atilaw entero dunya, me bahas atau akan me tesis masala amban entero dunya, tekka iene si men grupuhan inin, iene Majma'ul Fiqh Islami, usiye mamangkag hukuman nin mungkin pinasaplag up entero dunya, iene hukuman, iene penilaw si siya yan. Alhamdulillah, presidente iene majma'a inin, fiqhul islami inin, presidente nin, iye meketoan kamihin, si waktu eddo kami iye na subject inin. So, hangkan, mian, amban mi ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala, mian tabang kagwe ni manamalan, si kami iye na tingid parkalain inin, inalinan, Dr. Abdullah Ibn Isa al-Isa. So, dumani pag-abbu, sumagwa, dukisab kitauhan, tebi, duman kita misara ang bandirihan te, sumagwa, dembuwa ang ban ustad doktor, yene, nali, kahalan hukuman di alam dunya, tebi tukemon may pong tinaik kalasahan. So, continue ta subjective. Amban may paasik kamurahanin, iye ni as-safar, bangkew kinian nin tulak. So, yene pag sa pumedjas, banggay kew tulak, inalawd kew na pumedjas, de illawduk dan sangim. So, bang kew si tulakan, inalawd kew we syara agama islamin na pumedjas telu illew. So, paasik kew murahanin nan si ini may pong tinay kalasan. Manjari kew si tulakan, yene bang kenian nun megmedjas, sapu-sapu no hadja medjas nun, ganti sin pengoso no betis no leibang kew mag-ail, dialem telu ellew. Yene ko si hukuman mas hulhop, yene si hukuman pag sa pumedjas, daran do te explain te, miaan, bang si, niya kam geng etawahan ne, manjari kam nilaw insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kedua paasek kemurahanin si syarat te agama Islam, al-marad, bang keniyaan nen iyene, saki me pong tinai kalasahan. Yene si bisyara Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan, bang kenyaan bin saki, so paasik kemurahanin di alam kasaki. Hangkan ne bisan rukun puasehin. Bisan rukun puasehin. Bang aahin muase, janan me kediri kaubaran ne, haram si iye me muasehin. Esebun biinin. Mo oparasahan. Bang iya muase, siguro, makatamba sa kine. Siguro, mekelegлагbaran ne, ban perukun puasehin. Haram si iye me muasehin oras mian, bang iya muase megduse iye. Pigi janan, meke dilikaw sin ginhawabaran ne. Inin, hangkan tek kasyara islamin me pong tinai kalasahan, ngipat sin ginhawabaran. So, paasek kemurahanin, si kasaki, bang keusaki, atau akan bang niya saki tekka, inalawd kewe syara islamin, muka, mungkin magbayad bang kole ni kew balik. Bang keniyaan nen saki kew, ga niya ase-asenu, bang sumian ke kole nun, bang kew muase, janan makalam mabarannu, janan mekedilikaw barannu, bu keniyaan nen ga niya ase-asenu bang sumian kole, ke kole nun, kome kanser. Bo-bo nun ni sakiyan, hangkan ni pen Allah Ta'alain, wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yene me siye saki, gene me kegees muase, sababan gay ketawahan de bang sumian, mian ke kole eren, yene si saki binoore mian, bujanan me kedilikaw siya me muasehin, dinak gene siya muase, sa magbayad ni siya hadja, yene ketelumpu ellew puaserelay, fidyatun ta'ami miskin, yene kinakan dakakanan a miskin. So, webe pinain, bang may kulang pang, bang may kome aku kulang pang hatinin. Webe puasehin rukun,
Allahu Akbar. Taarara ta inambanan rukunin sa baban kasaki. Kome itu kome ako ma. We puasehin rukun. Taara-ara mian puasehin inambanan sa baban may sakit. Tinalew ni kayo pahap sakit. Burukun puasehin. Gai. Sai syara islamin. Bang keedok kalalim sinhukumanin. Amban ayat Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinaikalasan. Hangkan ni subay mian game wasi sabab panghali baranlay. Sabab iya ni kasakilay. So, payaman be. Amban may masail nan siinin. Buwa ni. Upamanen aahin tege bakat data kok ni. Tege bakat data kok ni. May jaman lay bang niya bakat data kok ni. May pong tinai kalasan. Ano yan? May kilikaw baran. Lamod amban may kasaki. Ga niya plaene may pagputos ko ito iyo. 20 pinutos kok nen asal pinasagad ni siya. So, bang iye pesujud. Bang iye pesujud. Sinabab amban pesujud nilay. Buos laha nen amban yene bakat nilay. Buos laha nen amban bakat nilay. Bisan keniyaan may pesujudin rukun. Rukun gay sahi. Sambahayangin bang gay kew pesujud. So, bang keniyaan nen aakebak. Aategebakat data kok ni. Bang ye pesujud. Tehinang pebonsong laha nen. Pensara agamatin bi. Inallowed ye bisan gay pesujud. Ambat hadja pekokko sayili ara-ara peryawa amban ruku nilay. Sahi ni sambahayang nen. Bisan rukun pesujurin sabab panghali ni kebak nilay ko buus lahain peryawa inallowed ni si iye inambanan rukun sujurin. Allahu Akbar. Almarab paasikan ruksa paasikan iye ni kemurahan may pong tinai kalasahan. Eseb-eseb tabinin. So, menenggehin si sambahayangin rukun. Menenggi si sambahayangin rukun. So, way niya ifta atawakan way niya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aahin saki bang aahin gay kole nengge manjariya ng bahayang ningko. Manjariya ng bahayang ningko. Bupain rukun menenggehin amman rukun sambahayang al-qiyam. So, nansinin may pong tinai kalasahan. Yen sinabab ang bansaki binoon nilay paasek si iye kemurahanin. Paasek si iye kemurahanin. Pain syaratin bi. Manjari kayo ng bahayang ningko. Ang bananon ne iye ne rukun penenggehin. Sabab pengen ligno. Iye ne saki. Meketewa ke ulay. Ko janan pagrabe. Ambat ne inallowed manambahayang meningkoin. So, pasti manamalan may pong tinai kalasahan. So, kue ito si jaman tibi kue ito inin. Betad de. Hukuman magjamaahin. Betad de ne bang mazhab. Telu mazhab sunnatun muakkada. So, bisan kayo gehap masjid gay kayo megduse. So, magwa pepite si mga wajib iyahin. Pepite si mga wajib iyahin. Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Dukinin matapitin. Wajib magjamaahin. Duk megdu siya bang gehap masjid aahin. So, bang si telu mazhab lay, ga niya bistahan si iye. Bisan kayo gehap masjid, geru kayo megdu siya. Sa pite si Dembua, imam, yun Imam Ahmad penne, haram na mingge magjamaahin. So, bang keniyaan nin. Inalena noere, mawannatul wuku. Sa babante pengeddoan no saki, iye ne petipun nulay, iye ne pagtipupuk bilay, lune ke pagjamaa, atawakan pagjumaat, kome si jaman ko ituin inen. Iye ne COVID, gi ketawhan no bang tewa kew, suway puas miaan 14 elew. Gi ketawahan no bang miaan positive ke kew, pagkagaan niya test kits te. Si jaman ko ito. Nagikitawahan no bang sino matawain? Problemahin.
Bang keu upama tewa niya waktu ne gero me inekaw bang may bata-bata keu. Bang bata-bata keu nga me inekaw bang basag do immune system nun. Pinapatay virus no immune system no le. So problemahin bang niya talanggal no abahi. Yene abahi le bang keleggean. Gene basag immune system nen. Yene jihazul mana'a pin arabin. Niya lagi bang tege may complicated pesaki ang banding kepak may diabetes atawa cancer atawa kan may high blood. Iya makasya-asyain kaliggayan nulay. Ko may si jaman ko ito ko may delem Saudi, delem may supermarket. So, hangkan ni peniya ipta may kulamaanin. Gay ni raho magjumaat, gay ni raho magjamaa, sinabab hinalianten, mawannatul wuko, pegge iye ni mingkin petek kasakihin, bang iye ni petek kapag tipun-tipunanin may pong tinaikalasahan. Na dati o magpain, ga tewa lahat ten Pilipinas, piye tulak amban Manila, Lucy Basilan, under investigation, person under investigation, person under monitoring, siya iyan, paasek si siya, kalukaluhin, adakala tewa siya, may kiligay may kahin, inin may pong tinaikalasan, hangkan ni petek ka iinemyaan, ifta may keulamaan timbisitingan parkalain inin. Hunit kain hinati. Peggeway, dembuwa amban, petek ka kemurahanin almarab, bang keniyaan nen petek ka iya ni kasakihin. Insya Allah ta'ala, pasti si kita bi. Bang may pe pasti na Allah alam gini ketawahan ko bang inumay ko ni si peg-explain iya ni si tingid parkalain inin. So hangkan ne, payaman be, amban iya ni miyaan surut, sin darar, yene surut, sin kasaki, yene kedilikaw sin ginhawabaran, isa nen subay ni paatag sakihin, mengkin manjari te o sa parkalain inen. So pinain, we isa pinain ga pe paatag sikite, o niya sugpat surut nen, kemeruenen, bang ase-asenu, banggay sinagang andang, niya waktu ni masi paatag. Isa nin bang paatag, wajib sigao, subay sinagang, subay inaan, kemerwenen, bang ase-asenut, niya possibility ni, we paatag, banggay hinang no, iyan ni pangagpang iyan andang, pain kaidahin, iyan ni amban may tasyubahat ng sinin, sa kiinagpanganin, iyan ni bang paatag, inaan, si TGSGS ten, lagi sa kimikaliglag, kemerwenen, bang niya possibility ni paatag hininang andang iye ni parkala sukat pangagpang ili supaya nagay umatag si kita bi andang. So hangkan inin amban may hininang si kaidain inin. So hangkan ni bisan kaniaan nen ga umatag meg-ifta ni may kaulamaan ten dinakgay na megtipon-tipon dilem masjid ataw kan elaw jumat pegge niya possibility ni banggay inin inagpangan andang paatag si kitebi bubang lumando paatag ko ebbut pelelet samantaraan niya te sulayab ni may pong tinaikalasahan. So pasti manamalan inin o kami megtilew o kami pong tinaiku kalasahan inin hangkan peniya iftain si kitebi hitingid syara tebi agama Islami duman ulama in gay makasabot duman ulama intedo parinta, duman ulama inwe miyan inambanan ni gini sebaya magjamaa, gini sebaya masjid tesulay ruisab, sine mga hutbaan ka amin kumemiyaan, sine mga imaman ka amin kumemiyaan. Ulama aru magtepet magpayam do kita bibanggay tek ka ustarin. Bangga niya nga hutbaan kita bi. Mas siyayu megeget mabaya magjamaa, mabaya magjumaatin amban kita bi kemon. Sumaguwa, hangkan dew inagpangan sa ili. Sabab ilmu yene te ore delem kok delay. Sumaguwa, pagi ga talab-alab. Nainin, hangkan payamanun tamanan ilmu nun. Dukkew gay, miyan, wasa kawa mo, magtigas-tigas, mangga may ulama, yene delem dunyay. Ataw akan bisan kayo bakas ngadji ko may akulay, bangga taabot no may subject inin, alo amay-amay hubaya. Pakali kayo si makaabot iyehin. Perehing ni kayo rahu iya ni si. Perehing kayo si tamanan kinatawahan nun.
pasagaron iyan aaming itawahan iyahin may pong tinay kalasahan. So ubos tadya insyaallah sumu explain te pasalan kaida dembuwa la darar wala dirar yene bang magbangga may kalaatan induk kalaatan ine hininangten bangbangga subay niya hinangte haram duk haram keruwe bang ingin hininangten bang niya kalaatan ekka duk kalaatan ari inin insyaallah sumu explain te isa pasalan kaida sideng kepak related do isab si mapatag si kite bikwetwin inen kailangan dab subay te heti te bikemon sa bastante ne si kite ubus te rahu iyene syarahan sin code Islamic code yene dembuain inen so paatag kemurahanin number 2 si Kasaki may pong tinai kalasahan kesa nen pagtulak-tulak kemeruenen si Kasaki ketelu paatag iyene kemurahanin an-nisyan si pagkekeipat pen Allah Ta'alahin la tuakhidna in nasina aw akhtana ya Allah da kami azabun duk da kami mian pedusehanun bangken ya annen niya perkala tekipat kami atau akan pagkasalaan kami da kami sukutun so hangkan ni pen Rasul sallallahu alaihi wasallam man akala aw syariba wa nasiya annahu saimun falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu amban makabatal puasa sa mata-mata bangkew ngiloklok bangkew mangan minum batal puasa nun 100% sa pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya makakan bune meke inum bute keipat ni pakalehon bibisyarah tekeipat ni bute keipat ni we iye miyaan muase falyutimma sawmahu ambat continue puasenen fa innama at'amahu Allah wa saqahu pege bennal pineinum iye iyen we Allah Ta'ala duk pinakan iye we Allah Ta'ala duk Allah Ta'ala iye memeinum iye so asal mamanganin makabatal puase sa sinabab ambat pege ga te sebne we iye miyaan muase bu ne makakan ga iye sinukot iye ni si pamangan ne miyaan pege paasek kemurahanin minaap yewe syarain sabab pege keipat nere sabab iye ni miyaan ga te iseb ne we iye miyan muasi nahangkan ne asal-asal meninggalan sembahayangin haram asal-asal meninggalan sembahayangin haram duse haji so bang dembuwa elew lumuos ne waktu asarin paasek ne waktu magribin bahuno aba gabe ko makasambahayang asar so megdusek kewi asal nen bangkew meketinggal sambahayang dembuwa man sambahayang megdusek kew sumagua gay kew pinatoketan duse gay kew pinatoketan sinukot we Allah Ta'alahin sabab paasek kemurahanin lai pagdusenun minaap kew sabab pegge ga teki patnu we ka umiaan teki patnu yene panambahayangin si oras miyaan hangkan pen Allah Ta'ala wa aqimis salata li dhikri nambahayang kew bang tesebnu so bang niya ga mag-eseb ne we ga iya makasambahayang luhul bahune meke-eseb ne we gaya makasambayang perus ne waktuhin gaya megduse bisan asal-asal meketinggal sambahayangin miaan duse haji sabab paasik lay kimurahanin inalinan an-nisyan yene bang tekipat we aahid so ine talanggal no haram bang upama sumud din ga ta eseb no we haram menginum tubain sampai mekeinom kiyo bahu ta eseb no haram be menginum tubain upama je iftiradi atawakan penno mian pegua kyo me melilod me dende asal menggay megturungin do se haji tunggu narka jahannam yene banggay ka meghijab pen Rasul sallallahu alaihi wasallam so pagwa no ka mat melilod sa ili ihep kyo magbalay behu te se yuno inakahan ne kyo tindera
mian pemilihan nulori na wewe keu ga megturung bumastura keu aba ga be peinu te esebku. So ge keu sinukut sinabab amban ga pagturung numiaan ge ke pinatoketan du sa sinabab amban ga pagturung numiaan samantaraan la isisipat no we ga te eseb no megturungin ga atawakan te kipat no megturungin yene si parkalamian. Inin misal sedikit-dikit me pong tinaikalasan. So, paasek kemurahanin si tenged sin agama te, agama Islam, bang paasek si kaupeg kekeipatin. Ini kita arak tumaha me pong tinaikalasan. Sumagawa, shortcut ko hadja. Inin amban me paasek kemurahanin. Isanin, pegtulak-tulak, bang kayo si tulakan, kasaki, yene pegkekeipat, kapetu uta syubahat, sempu. Dembo amban me syubahatku. Si kesempu tu, dari syubahat tekemon, alkibar. Bang nekew abahi manamalan, abahi magkalianin. Paasek kemurahanin, bang kew abahi magkalianin ni. Ambaniin, bang abahiin magkalianin ni. Pedi ne me tungkak, gene tumengge bang nambahayang. Manjari nambahayang ningko. Gene me kepuase, manjari megfidya. Inin me pong tinaikalasan si tenged mian apa gene me kepuase manjari me pidya gene me kitingko manjari mian manjari na gene me ke sambahayang ningko upama manjari nang bahayang pabak sabab kabahi neli. So inin amban me paasek iya ne kemurahanin si tenged mian parkalain inin. Last explain ku si kaam si tenged kaida inin taha pe kaida inin sumagawa game ke inin las yene mianan yene beyuan at takhfifat beyuan pememura Islam si kite beyuan pemura Islam si kite isanen takhfifu isqat pinemurahan keu dinak inambanan ne si kau ibadatin. Upama, example na inin, pinemurahan aahin. Pinemurahan aahin. Gene hininang siya ibadatin. Sa papan, uzur me petek kasi yelay. So, ini example nin. Ahinayin. Asal-asal mengge magsambahayangin. Gay jari. Ataw akan dembo ang bando siya. So bang hinayid ahin. Dinak inambanan na may syarain. Gene ng bahayang. Gene muwasi. Gene magjumaat. Gene miyan magbasa Quran. Gene miyan ngantan Quran. Ban kanian ng ibadat hadje. Sa mabasik siya uzurin. So inin takhfifu isqat. Pinemurahan niya inambanan na ibadatin. Siya hinayid. Ataw akan niya si may ashabul a'zar. Yene maasaki. Ban magjumaatin wajib bangke ni annen a'zar yene petek kakasakihin lune kemi sakilemmun manjari yegepi magjumaat so pinagpagan iene kawajib pegjumaat lay sabab uzur iene me petek kasile so kome si zaman ko ituinin COVID-19 dili kaw manamalan ahat kita niya me kepong tiniahan te sa tewa ge ketawhan de bang amban teddo re hawa day ne megkalig so pinetek ka inambanan iniskat iyan pagjumaatin inambanan pagjumaatin so tumuon si ulamain rong posisibianin bang upama bangga ne ulama maikahin kemeruwe bayuan pegpemura takhfifu tangqis yene pinemurahan keu dinak kinulangan iyan ibadat nun amban asal-asal ni. So, example na inin, 4 rakaatin, hininang 2 rakaat. Iyan ko may pagkasar. Sambahayang isa, asal-asal nin 4, manjari perweno, bang kayo situlakan. Luhul, 4, manjari perweno, bang kayo situlakan. Asar 4 manjari perweno bang kayo situlakan. Inin takhfifu tangqis. Iene pegpemura kinulangan amban niene me
ibadat asal required subay hininang nuri. Kemerwenen takhfifu ila badalin akhaffa minhu. Takhfifu ila badalin akhaffu minhu. Yene gantian nu ibadat mehunitin duk ibadat pemura amban ginentian nuli. Mananen pangagantiin pemura amban ginentian li. Asal-asal nen bangkyo ng bahayang subay kyo mag-ail. Subay kyo mag-ail. Sumaguwa bangga ni abohe isa. Atawakan banggay kyo mekegees ngeng gunabohe sa papan kasaki. Atawakan niya rubohe garo na sakino sa gay kyo gumuwa ganta mo salbohe ko ata kabuso. Paganti bisan asal-asal nen subay kyo mag-ail ginantian yene pag-ailin duk pemura amban aile yene pagtayamum nepak kyo hadya bulak sa puhon luwenon nepak kyo sa puhon tangan nun sa ili puklas ni. So amban beyuan pagpemura sin Islam ginantian pag-ailin duk tayamum yene pengegenti ilay mura amban ginantianin. Inin si ketello amban pagpemura sin Islam. Keampat pagpemura sin Islam takhfifu takdim. Yene pagpemura dinaak pinedehelu ne agama mian ibadatin bisan peduman si waktu ne sinambayangan kome waktu asar. So asal-asal nen subay sambahayangan no waktu asalin si waktu ne. So pinemurahan kewe Islamin bang kewe situlakan manjari sambahayangan no waktu asarin ci waktu luhur pinagsumbaya. Amban me part yene manjari nansi inin bang upama zakat nun mengkin kewe manjari magzakat pege mengkin taabot ni sabdan tahunin me bulan Syawal bumabaya kewe magzakat dalam bulan Ramadan inallowed kewe syara Islamin. Pinedehelu ni zakat nulay. Ban pega umabot tahun pagzakatan nun, pege mabaya kew hadja pahala nen. Bang kew magzakat dalam bulan Ramadan, manjari kew magzakat dalam bulan Ramadan lay. Bisan pe asal-asal pagzakat nun bulan Syawal. Inin yene pegpemura sin Islam manjari hinangnu pinedehelu yene ibadatin bisan pekenean nen duman si waktu ni. Cuma gua duman kemon ibadat. Sebon bi yeru inalaud pinereheluin bang inalaud dua Islamin. Sa basa kemon ibadatin. Upama me haji asal-asal paghajiin bulan haji mian maghaji ne ko andang me Zulqa'dah pe pito ne kap Makkah pine kap Arafah. Wal kedendang-dendangan ne dalam Arafah gani asyawe no. So duman kemon ibadatin. Pinereheluin bang inalaud we syara agama Islam dinak pinereheluin. So inin gainin isab keu manjari inin mikil-mikilan dinu. Cuma gua syubhat ku aja inin si kaam duk ketawahan tebi bentuk pemurasin agama Islamin. Kailangan inin subay binasa duk ngaji kita bimasi yene tenged hukuman. Bang kebe palalim penanci inin. Kerwene kelimenen takhfifu takhir. Manjari perembulinu isab ibadatin bisan pe gua nu amban waktu ni. So waktu luhurin coba sembahayangan nu waktu luhur. So manjari sembahayangan nu waktu luhurin pina asik hap waktu asar inalina nu jamak takhir. So ini amban me part sin peg pemura sin agama pegwa nu iene ibadat mian asal-asal subay sinang bahayangan ci waktu nen, asal-asal hininang ci waktu nen, pinegua uwe nu amban waktu nilin. So inin me pong tinai kalasahan. Si keenem takhfifu tarkhis. Yene pegpemura mian pegpeluhaya bentuk nen pinemurahan keu. Kome upama mian bang kini annun kinaugto ne kew.
Upama ko may kuito, ga na no playan ka uwetad din Saro iro keb sino playan no may kuratin. Nawetad din ga ni no playan ka o. Ga na pahalingan. Garo na pengutangan, gara na pang banggi. Wasa sila menon sa ili pagpayam no aso. Wetad din sa ili, iftiradi misal hadja. Gay kayo survive banggay sa kinakanon asumiyaan. So asal-asal asuhin haram. So manjari ne pi bewak no sinumbali. Bunu mangan amban asulay duk kadya survive elum ban asal-asal nen haram. So inin tarkhis. Yene pinemurahan ke we syara agama Islamin hinalal yene hinaramin tanda pemurah si kau takhfifu tarkhis. Yene mian pegpeluhaya sin dembuwa ginhawabaran supaya ligtas amban aramala mepetek kasiyele. Kepitunen takhfifu tagir yene pegpemurah ginentian ibadatin upama kome sambahayang ginentian ibadatin amban asal-asal panambahayang iyale. Sambahayangin baktul si kitebi mian tinagnaan dok takbiratul ihram khinataman dok mian taslim at taslim yene pag pasalam Allahu akbar khinataman dok assalamualaikum warahmatullah. So niya waktu ni pinindahan inin bangkew kehunitan cumian bangkenean nin si pegbonoan hangkan niya inalinan salatul khawf yene sambahayang hinauno dem talew. So bang payaman bi salatul khawfin sedi pemebegye dok sambahayang yene ko sambahayang kebiyak sahanten. So inin pinetek kawa Islamin ginentian bentuk sambahayangin duk bentuk sedi bang petek kasi kao kasigpitanin. Searchun bidem YouTube salatul khawf bang sainggi bentuk ne. Si kewalu takhfifu takhir. Yene pinemurahan kewe agama Islam pinepenean kew bang inggehin binebbegan nun. Upama napa kew. Wallahi gay ku nebba ilaw salasa. Sapahan naman. Naihip kew meketebba ilaw salasa. So bangga nung sapanon. Na asal-asal nan siinin. Suwi kew magkafara. Megkifarat. Banggay kew makan amiskin. Banggay kew milihan siya semmek. Banggay nga mahardika kew ipon. So nan siinin. Wajib si ka umengehinang iyenemiyaan megkiparatin. Wajib si ka umegkiparatin. Sa pinaasekan kew kemurahan no Islamin, pinepenean kew si telubayo. Isa nin pegpenean nun makan, banggay mian mesemmekan siya, banggay nga mahardika ipon may pong tinaikalasan. So, pinemurahan kew Islamin, pinepenean kaya ni si Willi telutibuok. Enan deinin mian amban may parchin wajib may pong tinaikalasan. Insyaallah ta'ala, ili subjecten bi, si kuhap-kuhap ito, amban may kawaidul fiqhiyah, mian iyan si kaida al-masyaqqatu tajlubut taysir, kesigpitanin, ngunot sin kemurahan. So, sa ingi bentuk kaida ini, te-explain temian kume amban po, alhamdulillah, bang panisab pasti, insyaallah sumu, explain teriyene, la darar, wala dirar, dakew minsana, dok yang ngurung kebincanaan. Delu pito ambaniye ni kaidai ek kapeinin fara'ni. Ek kapeinin anakni. Sube explain te dembua. Delu kita amban pihak kaida yene la darar wala dirar. Mian explain te rahu yene me anak kaida inen atau kod inen. Pegsakay pinessa nganak yene kod inin. Dembua amban me kodien idza daqa al-amru ittasa wa idza ittasa daqa bang pein parkalain pesikut pekiput paasek peluhahin bang keniaan nen peluha paasek pekiputin. So inin kaidar wisab nagepe tahati te bang ine me sikut meluhale ada kala seddi pekelehanten. So suwe inexplain. Number 2, ad-darurat tubihul mahdurat. Hinaramin niya waktu ne minubah. Hinaramin niya waktu ne hinarus. Sa inggi. Inin explainan taha. Siketelunen, ad-daruratu tukaddaru bi qadariha. Iyan pe inne darurahin
kemudaratanin pinagsakto hadja duk tamanan iyene mian qaddar makatambal iyene darurat tili. So inin may anak kaida al-masyaqqatu tajlubut taysir. Kailangan inin subit tahati iyene bang sa muslim sumagua inet arak tumaha iyene mian explanation tin may pong tinai kalasahan makuku kamaapan si kaamkemon sa kailangan men subit tehetitebi duk na kitebi siya gewa si pegtilewan bang inene hadja mian ifta me ulamain bang way gay magjumaat bang way gay magjamaa bang way inin explainan nin pong tinai kalasahan. So bang sa inin puas asar lamod sampay may Pilipinas subjecten bi hukuman sa mabaya kung object pasalan ini code sin fiqhi qawaidul fiqhiyah insyaallah masih nak subject bi puas Isa may sagsiyam continue subject bi dibuhi kisah kenebi-nebihanin si tafsir suratul haqqah bang ni aru time insyaallah taala magkaswa kita bi pesong-song salam dua si kaam kemon may pong tinay kami dalam Saudi si Jeddah si Dammam si Madinah si Taif si Makkah si Hail si Ahsa Syarqiyah si Qatif si Baha, si Abha, si Riyadh, may kapungtinian kami si Darul Zikir. May Hayu Shifa, do kemon ni dalam Riyadh tu. Pahap kita bi kemon, peten na kita birau dalam rumah. Duahan tabi may kapungtinian tabi iyan may metewa may keurungan sa testing niya COVID inin. Bang siya panmura pinakole insyaallah ta'ala. May salam dua si kaam kemon. May bang pan isab kita bi tahala atawakan pinatala ang ban ini ibtila pinatek kasi kita bininan. May si pong kami si Middle East, si Bahrain, si Dubai, si Qatar, si Kuwait, si Oman, si Sudan, si Jordan, si Syria. Salam doa si kaam kemon. May pong kami dalam Europe, si may United Kingdom, si may Amerika, niya may iyakan, sumabu, tu si kite mayam si may live tabi inin pahap kamluu yulu pasaplag pandemic inin bang kampan isa pinilihala wa Allah subhanahu wa ta'alahin amban keman makalat may pong kami si Silangan si Brunei si Indonesia si Malaysia si Philippines si Thailand ko niya may ngadyan ongbak si Vietnam ko may niya may pong tinaite sumapi pong tinaite si Nepal niya pong tinaite wal mian bagay ite wal pakali si live iso siya magtarabaho lai. Salam dua si kaupapap na kayo hadjaluu. Bang kemon kamelo si Silangan lubang panisab gitebi pinatala amban iyan me ibtilain inen. Salam dua si kam kemon makuku kamaapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illallah. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.